Okay, so kwa mpfulele channel ya Matimba Emmanuel Mali YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel leyi kota ku kula ku fana na ti channel letin'wana. La khumba leyi Red Room, Red House, Rifumu ra Ngati. La khumba yini mhaka ya yini ya Vaporofita. Vaporofita lava mi kuma ku amatikweni yo hambanahambana or ka tindhawu leti tshamaka tona Vaporofita vanhu va hi pfuna va vona swivono swa hina va hi pfuna va hi nyika titayele hi petsa swilo swa vutomi swi hi lunghela or swileriso hi endla swilo swa hina swi kota ku hi fambela or tin'anga ta xintu leti hi yaka tona hi ya kombela tinhlolo ivi tinhlolo ti va byela ku okay hi fanele hi endla yini na yini na yini va hi nyika mitswendzwana ivi hi ya tirhisa or lava va thwasisaka vanhu. Xana loko vanhu lavawani va tatisa a Red Room, Red House ka Rifumu ra Ngati va ya va tatisa hi tingati ta vanhu kumbe a fika tatisa vuporofita bya yena ku a kota ku vona ngopfu or ya tatisa vun'anga bya yena ku tshama ku kha ku ta vanhu a tshama kha thwasisa right through mara mi kuma ku endle i a ya tatisa yini hi Rifumu ra Ngati i ya tisa yini hi ngati ya munhu i ya lava munhu wo karhi a rixakini or rixaka ra yena a n'wi endleni a n'wi dlaya ivi va yisa ka vanhu lavaya va n'wi tatisela hi vun'anga bya yena or va n'wi tatisela vuporofita bya yena. Loko mo tshama hansi mi languta ku na vaporofita van'wana hi kule hi kha hi swi tiva ku luya i muporofita wo karhi loko a porofita munhu a byela timhaka ta yena swa endleka vo tala loko va ya va lava ku pfuniweni va lava yini swilo swa vona swi va fambela kahle mara mi kuma ku munhu yaloye a nga zanga a tatisa vuporofita bya yena i nyuku leyi Xikwembu xi nga n'wi nyika yona kusuka hansi loko a velekiwa. Na n'anga yo karhi n'anga leyiwani i n'anga leyi mi kuma ku siku na siku mi kuma ku tshama ku tele vanhu va kha va ya ku pfuniweni loko ku chayeriwa vanhu mi kuma ku hi lembe chayela close to 20-30 wa vanhu i swilo leswi mikwembu ya ka vona yi nga n'wi nyika swona ku i ta hanyisa vanhu i ta pfuna vanhu but mi kuma ku fika laha yena a fikaka i nge ni ya tatisa 20 leyi ni yi thwasisaka hi lembe yitsongo ni lava 40 vanhu lava taka hi siku va vo ma 5 or 6 vatsongo lava taka hi siku ku ta 30 na le ka vuporofita mi kuma ku a ku ni lava taka hi siku loko ni pfuka laha ni kuma ku ri na layini siku na siku i nge ni ya tatisa. Yes i ta a tatisa ivi swi n'wi tirhela kwale a nga ta va ye kona but ku ta switandzhaku swo karhi leswi nga yena swi nga ta ta ka yena a hi rhangeni vaporofita mi kuma vaporofita van'wana va ta ku byela ku va famba va ya khongela entshaveni or va ya kwihi va endla va kuma matimba ivi mi kuma ku i yili leyi a ya tatisa yini hi ngati swi ta n'wi tirhela tin'hwetinyana or malembenyana mara loko swi ya vuya laya swi endla swi ya ku pfalekeni and then loko ma ku swa pfaleka swilo swa yena ku endleka a nga ha voni na nchumu loko vanhu va ta va lava ku pfuniwa va lava ku porofitiwa va lava ku a nge he voni na nchumu hambi o endla yini mi kuma ku a khongela van'wani mi kuma ku layitiwa makhandlela endla mihlolohlelo leyi hinkwayo a nga ha voni na nchumu because of what Xikwembu a xi nga swi lavi ku yena yini a tirhisa ngati kama loyi a xi n'wi nyike a xi n'wi nyiki ku a vona kahle a nga tirhisi tingati ta vanhu van'wana or a nga tirhisi tingati ta maxaka ku va a tatisa ndhawu leyi ya yena leyi ya vupfumeri or ndhawu leyi a khongelelaka ka yona kumbe nyiko leyi a nga nyikiwa yona hi Xikwembu se mi kuma ku a va ha voni nchumu total hambi o endla yini na yini because of what Xikwembu xi tekile nyiko leyi ya xona loko xi teka nyiko leyi ya xona xi endlani xa n'wi pfala total i warning yo n'wi vona ku okay swilo leswi nga swi endla a ni swi lavi ende mi kuma swi vheta swi fambela makumu mi kuma ku munhu yaloye a ka hayi na vanhu va ya va endla va porofitiwa loko ku ri ke i na kereke mi kuma ku kereke liya na vanhu a va ha ti kerekeni siku na siku a endla mali sweswiwani a nga ha endli mali because ku na vaporofita van'wana mi kuma ku va charger mali yo karhi ku na van'wana mi kuma ku va charger just u fika ku a ni nyike ya xinkwa or ni nyike ya cold ni nyike xa xisibi xo hlamba or hawa swi vona ni xotanyana hi swifasitirani swimbirhi munhu kumela swifasitirani swimbirhi ta kota ku aka yindlu ta kota ku tlela na nsati na vana ivi ku va na lava mi kuma ku va mi charger 1000 ma swi tiva n'wi mi landzelelaka hi swona Xikwembu xi va xi tekini hinkwaswo because of what i endle swilo swo huma ndlele i ye a tatisa le Rivonia Red Room a tatisa vuporofita lebyi hi ngati ya vanhu van'wana or hi ngati ya maxaka ma yena
because minkama yo tala vanhu lava tirhisa tingati ta maxaka or ta vana or ta mani a va tirhisi tingati ta vanhu va le handle. That's why mi kuma ku yini swilo leswiya swa yena van'wani swa va tirhela. Se loko i ri muprofita i nga pfuki na siku na rin'we ya tatisa. That's why mi kuma ku na tikereke tin'wana loko fika kona i ri muprofita i profita i ri kwalaha kerekeni va ku byela va ku laha i profita loko i ri laha i nga fambi ya profita kwihi na le kwihi na le i xiyile hi ku kuma i ri xitaratini wena i khizamile vanhu i ri ku profiteni kumbe i yime patwini i kha i byela munhu timhaka ta yena a swi laveki. Se loko mo za mi vona muprofita le mi kuma ku i endla swilo sweswo hi lava vo khendla vo ya Rivonia munhu a famba kha holela ndlela leyi hinkwayo wena ni vona timhaka ta wena ti ri so na so wena ni vona timhaka ta wena a xikarhi ka vanhu i swi endlela ku a kerekeni kumbe ku a mutini wa yena loko ni munhu a pfunelaka vanhu a kaya i nge n'wi kuma a kha a fambafamba xitaratini a kha a profita. Ma va tiva vo tala va profita lomu matikweni ya ka hina or lomu mugangeni ya ka hina a swi tiva ku loya muprofita mi hlangana na yena molweni minjhani hi pfuki ni minjhani swi herile a nge ku yimisiwa ni vona timhaka ta wena yini lava mi vonaka va mi yimisa xikarhi ka vanhu a kuma molweni kumbe a kume ti tshamele ka vo KFC ri ku dyeni so ri ku navetisa KFC ivi a fika ku hayi wa vona loko wo fika i endla swilo swa so loko fika le a profita molweni a profita munhu yaloye hi lava vo ya Red Room na tin'anga swi tani i kuma ku n'anga ya kona yi fika yi humesa tinhlolo a renkeni yi sungula ku hlahluva vanhu munhu a sungula ku byela timhaka ta wena a humesa tinhlolo a hi n'anga xixe i n'anga i tin'anga letiya to ya vo Rivonia lava va tatisa rifumo ra vona yini hi ngati se ngati liya yini ya va hlohlonya and then na vona lava va tin'anga letiya mi kuma ku va famba va ya hlahluva kwihi va hlahluva le sorry va khendla le a Rivonia tingati ta vanhu mikwembu ya teka vun'anga lebyiya mi kuma ku mikwembu yi fika yi n'wi tekela vun'anga lebyiya bya yena yi teka yi nyika van'wana va teka vun'anga lebyiya because wena i tirhiseni i ya tatisa hi ngati i kuma ku i dlaye vatswari or i dlaye maxaka or i dlaye mani ivi mikwembu yi swi vona ku munhu loyiwani a hi n'wi nyikini nyikweni a horisa vanhu a tshungula vanhu va hola mavabyi mara yena yi endla i ya tatisa mi nge hi n'wi tekela loko va ku tekela i kuma ku a ka ha ti na n'anga na munhu na un'wana ta thwasa kwala mutini wa wena a ka ha ti na munhu na un'wana ta kombela tinhlolo a ka ha ti na munhu na un'wana ta kombela a ta lava murhi a hola mavabyi yo karhi kumbe loko van'wani va ya endla swilo swo karhi lomu mintirhweni yini swi nga ti hambanela i ta kuma ku nga ha ti na munhu na un'we na siku na rin'we se kuma ku swilo swa wena yini swi salela ndzhaku hi mhaka yini vanhu lavaya va ku nyike ku famba i ya dlaya munhu wo karhi wa ka n'wina i endla rifumo hi yena ivi i teka ngati liya kumbe mi hlamba hi tona kumbe sweswi vona va swi endlisaka swona ma swi tivi ku va swi endlisaka yini kule Rivonia ma swi vona ivi va endleni va hlamba hi swona swilo leswiya ivi na ngati liya va ku mikisela ku i ku na ta ku vun'anga bya mina byi kula byi to tlhelela ndzhaku vun'anga loko byi tlhelela ndzhaku vun'anga swilo swi nga ha fambi ivi a tikweni mandleni va ku pumba noyi or va ku byela va ku i loyi n'anga liya ku ve khala tshungula vanhu va vheta va swi vona ku ya tatisa hi mani futhi van'wana va swi vona loko kuma a lembeni ku lova vanhu vambirhi ka muti walowo i va vona vun'anga bya vona byi kha byi gonya right through lembe na lembe va vheta va swi vona ku aloyi i ya khendla i tatisa vun'anga lebyiwani hi vanhu va ka vona ivi lava va ka n'wina lava va nga tlela va nga ku nyika mikwembu liya kokwani swimanimani ku ri vun'anga bya vona va love malembe ndzhaku leyi va fika va teka vun'anga lebyiya byi tlhelela ndzhaku se va tikweni sungula ku pumbiwa vuloyi hi vanhu na swihlangi swi tani swi nga ha ku hloniphi loko swi ku vona hindle swi ka i n'anga liya yo loya leyi a swi ta va swi twe hi vatswari loko va kha va vulavula loko va tshamile va ku hayi mi nga n'wi voni ku tanihi vun'anga lebyiya bya hina lebyiya byo khendla kama leyi a ri kahle bari tin'wani tin'anga ma swi vona na n'wina ku famba hi timovha ta manyunyu ku endla swilo swa kahle everything a nga zanga a ya khendla mara loko o bayiza a ya khendla a ya tatisa vun'anga lebyiya hi ngati swilo leswiya swi endla swa nyamalala because mikwembu liya ya teka a nge loyi hi tin'anga tin'wani mi twa munhu wa ku va ri loyi hi tin'anga tin'wani ti n'wi jelezerini because yena vun'anga lebyiya bya yena byi strong loko i ri na nyiko yo tshungula vanhu or i ri na nyiko ya mikwembu ku nyike mikwembu hambi ko ta mani na mani va fika ku tirhisela mimirhi ya strong njhani yi nge tirhi because of what i swilo leswi mikwembu ya ka n'wina yi nga ku nyika swona loko wena i ta hanya hi swona mara loko wena u fika i tatisa ivi i chele ku hali na ku tatisa ku vanhu va kota ku ta ngopfu ni ta kota ku thwasisa ngopfu ivi i tatisa hi ngati ya vanhu van'wana vo to teka ve le hansi.
na khensa ku va na ti channel ya Matimba Emanova Maloko YouTube channel kombela mi subscribe ku channel kota ku kula. Thank you.